Salom, uli dadi buha paraga bali dekat ta acara pamaringo ati ta channel YouTube YKB Hilo Anakala. Takada di pa batarangu yan na pululine mauri medika namkat kadingin na padulango nangahu hari uli di buha kata habay. Umauri ma maayong taawang majaga, mahila pamanopang nangara. Ay gamayayi pamarizong na pululim. Purong way ngahamu kamuwag ka maati mapadeno. Tadalo nangaranay mauriyehu ima patomanya. Amin. Ulit dadi buha. Napululinay mauri walungu ta Injil Lukaho takawodu 20 haingi tadalaro 25 lapangu tadalaro 28. Naparenungkan dadu talat na yai walungu tabuku wasiat na judulna nama winangu kidi walungu nama papetang. Uli dadi buha. Takawodu 20 haingi. Tadalaro 28 na nama wina. Palangat dahat ineka bolu dak bada. Ki ikanau. Ulak punya nakatikumu. Payakan narahi napa paten. Narahi pamanuda. Demika uli dadi buha bulu dak bada. Dapat emang ka hatau-hatau Tuhan nama kadinginya, kakukolinya nalara muruku nama harui. Dawina. Tawaina. Dan nabi aku maka bata pahigulia. Dangu bata ujakunya nama dai. Nawai ngira murku hatau. Nawai gana naharui murku namba napawidam. Pana talanga amika tahagada. Dapat imang kaduna hatau nama piaku pahayu. Takaduta ola dibuhan nama pawainya mauri. Tetapi aku pata ita ya gahamanay na napawolo na mauri. Mauri nama piha. Tentu panapatakannya napengon na. Napatapadulang udah. Panapatapa dulang una tadalo uta na malangar rahaya na harui muruk na buto bata itu ya na harui muruk nauna taka ainya na padulang una ingaw uli dadi buka napapaniwi na laduyai walungu tapulu linay mauri waigana. Yayaka nalara ladu napa ami wainya mau. Naladu huputana naladu huputura. Taladu nauna. Yayaka naladu napa ami wainya tapinutana. Natadawaina. Atau nakanau nangiluwaduku, nataho pa nakaguruku, natangu natau namamati haloturu, mula ka pana madauta lalika. Taka naheka balik at una, natau nama pawainya naur, dan nama dauta mo. Tau naka? Dinabula ko niya ng oran, dinakiti,
tadaneya panhagela hawola inariki me garki takabainya ka panapajaji mo miauri baainya ka nalaru napapamanuda natada napa amiwainya miauri day uta tatau na maperhayaya tada kalungu widang baaida ka taegi ati tagakukoku takalaiduda na madama perhayaya tada nawaigana padarahaya madauta bakuludeya bemika ulida ibu nalaramuru kuda duta patahaganya nama dahati gahamanaina pata pangatanya baita keka nakadua dah pata pangatanya ainya pangatango ainya na pangatango napapakaluwaina tak ayalanya napa dapakaluway una maitaya widang jika dia yan nalara nama baka na uwaid nakahataw-hataw nama aynya perhaya lay mauri winang nalara murko na maharuyaygan na piyaku pali ka dunay mauri panawoda kaloka panawoda kalua panawoda nama kalong panawoda ya naway maringu ray at tanaw na kamu pa mano pagkadoko bapa niya abi laugeha pa mo parunya na lalo na makapit patanaw ina napawuku da duta iyayaka na perhayada paunay mauri palangakira neka ganaya na makalungo duma uta taurara tanaka ula di buha ula punya na ati mo pamadunya na ati pahrainya na murku mulay mauri yaya una nama tuluda nama padulad amin ulit at ibuha may dekata habay natubali gama kanya matumumawri pama patomanya natarima kahit padang pa aynya ka naparahama napaaying umumawri yaway ka na napululimu kamu patubunya kamu pamadu kami taati manyema hataw-hataw yaya imakaraynya napa namangumumaw amin tomanaw tudu ol adibuha napaparaga dat utalak na yayi namuki kamu like subscribe dangu kami parinya ta ulida pabuhang mauri napadula dat uta buluda pada bersama YKB Yayasan Komunikasi Bersama. Salam.